Čale. Kupio sam, treba kupiti materijal i Matori treba da mi Veliki pijatok. Srbija. Ne, ozbiljni razgovor mi beđa treba da mi... Kad uđeš u grupa... Illegal gambling. Triling, brate. Ako bi višao... Rađe kurva nam ište karti, jebote. To? Ten zobači, ona je glavni kuvar. Maši. Snimam. Rogi, sponsere. Kako se rogi? Snimam inače, možeš Udarjam. Poznam da će mudro. Ovo mi se vidi, že je muhanje kad priđem. To je šćevo, ovo se misli že DJ. Aj. Viktor sa buni, že ním to nebude video, ako sa robí rošty. Au. Ja sam video. Snimali baš to Superstar. Superstar. Ja poznam Vulecu. Kako se ti ovdje? Šćevo ne vie robiť laptopom. A nechám. Ako puštaš na ovdje, te ti vyhaduje, toto je audio. Na pusti. Čo je proste. Gade mi spadne. Čo? Snímam ešte. 28 minút. Brate, ide ďaďka zapáliť. To má hore. To ty ideš onu? Zvezdu spraviť? Či nejdeš? Idem. Brate. A máš aj oni? Máš aj voľačo druhou? Páliš, že budeš trávu páliť zelenú? Ja máš tam. Jaj, čo to sa bude páliť? Dobre. Idem ešte vidieť, čo robia títo chlapci a potom idem dostať. Ostane, ali ovo to dovena kao s voljakim paketom, veš, kablovski televiziji, za voljaki... 30 dinara. Za 1000 kinta. Nije fora snimać, fora je malje. Čo je fora? Maľovať či snímať? Idete igru, imali Radovica? To? Pôjde či nepôjde? Ja ne razum, brate, meni da je da možda podržaj, brate, a tu jako pošle da ime. Veliko volja se da, brate, aute, Mercedes, kamione, Brate! Čo bude teraz? Mám 15 skiet, čakal som farbu. Brate! Kako vas? Prišli, brate. Jera, Jozef. Jej!